Hello, dear friends, dear student. Bahai tong bai khak lep kaham na tong na hani. Ang bo kaham na tong asuk sal ni ya gulo asuk kedek ma jora romui norok bai kring zaga norok nok ketal update zaga video senam zaga tini hai bai pika kawang mai busy tong wani bising tiba no tini kaisa video senam nani hanai bai ka angke among ka taklai fifth semester BA fifth semester puri tongnai plus BA complete khlai paijak borok ni bagai ingnai tamni ke sengjoton saimano tabuk MA khlainani asuk easily agi hingke to mark kaham hingke no mani thango ke tabuk hingke kaisa common entrance test means common university entrance test maro haite je sa university purnani thanga hingke kaisa entrance maro जे subject jar subject hamjak mani abono tui purna hingke kaisa entrance mano entrance joto borokni bagui ya means je seat tong sakse mannai haita hingke je exam o tikinai ba pass jongnai borokno sep mannai MA porinani bagui hingke faidi जों दाख्लै 2024 नि बागै नोटिफिकेशन नंखरका के आबुन किसान नायने लेना आबो के जों सायमानो bisi brum brum nombo NTA rok no tabu yapri jaka NTA National Testing Agency borok se tabu naikali tongo borok se tabu abuno entrance na nai haita ke jungo jaga nugui manka mo 26 December 2023 wo nongkhor mani tini ingya hampana 28 tarik 29 tarik ni tongka hanga jungo jaga nainele borok tam sagang ke subject tam laka inviting online application for common university entrance test 2024 ke 2024 ni bagai online application jengjakha haitang ke jeng munjaton saimano je tabuk fifth semester pori tong borok ni bagai hingke borok MA poinen bagai kaisa entrance test marnai injo hingke borok ni online submission of application form through website hingke abo bufun sim seng jakangai ko 26 December 2023 to 24 January 2024 up to 11:50 PM hingke जों nugui manka jago tam nukangke online application 26 December ni simi chengri 24 January abo 2024 11টা 50 পাইনাই নি অবো বড় কাইসা ডেট ছাকলাইকে উলতে কিসা বাড়ি ফেনো মানো হাইতা তবে বড় অমো ডেট ছাকলাইকা গে লাস্ট ডেট অফ সাকসেসফুল ট্রানজাকশন ফি থ্রু ক্রেডিট ডেবিট কার্ড নেট ব্যাংকিং UPI বে গে অনলাইন নো মারনে রাংবো অনলাइन मारने अमुके 25 January 2024 up to 11:50 PM अमुबो 25 January बिसिङनो मारनाय इनके करेक्शन इनके जों कोनो कारणे बावन बुं बुलुं खानि बुं बुलुं का सब्जेक्ट बुलुं का कोनो करेक्शन दक तंग खांके रंग ए करो रजा खांके अब 27 January 2024 to 29 January 2024 ni 11:50 PM o jorawo jorani bisingo जों करेक्शन मा खालायनाय ओके aboni yagulo जों tonto advanced city intimation ओके जों एडभान्स बरक जों जेफोर फर्म फिलआप खालायो गांगा आप्रो जों सिटी चुज मा खालायो बजागा ना एग्जाम रना इंगे आरो त्रिपुराफाना जों चुज खालायका इंगे ते काइनि के चुज मा खालायो आसाम केलकाता गुवाहाटी बा सिलचर इंगे आमा हायरके मिजोराम रखाय जों चुज मा खालायो इंगे आबो नि लाख दं होसे नि त्रिपुरा खालायनानि हाया के जों थांनाय रगन नुखाताम केलकाता रो खालायो इनके गुवाहाटी रो कलायो इनके गुवाहाटी नि बिसिंग कलायो इनके एकदम माने तांनि त्रिपुरा कलाया हंगा बक्सा संनि मानो तां हंगे त्रिपुरा माय फैसिलिटी तम फैसिलिटी कंप्यूटर फैसिलिटी करी कमो कंप्यूटर बेस मारो कंप्यूटर से एग्जाम मारो मींस जतन MCQ टाइप इनके अब कंप्यूटर आचुगु से मारो इनके नंग कंप्यूटर बे किसा माना नांनाय माउस रो लौरिना नांनाय हैता इनके आबुनि बागै त्रिपुरा असक फैसिलिटी करी आबुनि बागै another count to another state seat dok kalai man gabo advance no phunu giru ek dui din sikangni ni seat borok lai phunu giru okay rang rok kisa khatina nang heita okay admit card bo dinor lahin saga borok eko 7 tarik 7 March 2024 admit card website nong khona incha download admit card haita date of examination 11 March 2024 to 28 March 2024
11 तारिखनि सिमि जोङो 28 तारिख जरा एग्जाम जेंनाय होनै साग्राखा इनके आंसार की नाय माने इनके जेबो नों एग्जाम रिफाइमेन्ट आबुन आंसार की नंखनाय 4 एप्रिल 2024 मार्च रोखांगा 28 तारिख रोखांगा 4 तारिख नरनि आंसार की नंखरि थांनाय हैदा इनके ड्यूरेशन शिप 1 hour 45 minutes इनके 105 मिनिट टोटल 105 मिनिट इनके तीनटा शिप दंनाय हैदा तीनटा दिनो तीनटा एग्जाम अंनाय मीन्स तीनटा शिप खाय जरा खागजा दंनाय जेमन 8टानि सिम रमि फानंखा आयं 9:30 जरा इनके 12टा गायं मोटामुटी 6टा 5टा रको पाइनाय जा 3 बार एक दिनो तीनटा एग्जाम अंनाय हैदा इनके timing of examination will be announced later इनके timing what time निसिमि अंनाय आबो उलो साखलायनाय हिनि साव इनके बरो वेबसाइट दिरिखा बरो हाबि नों ऑनलाइन फिल अप मा खलायनाय इनके the candidate request to undertake the correction bear carefully as no further chance to correction will be provided ये एकदम काम के फॉर्म फिल अप मा खलायनाय असक करो रजाग लाखनो हैदा जे रंग थांगा असक चांस रजाग ला हैदा information about the eligibility scheme of exam center, exam timing, exam fee, procedure for extra or exam fee center o jaga nainani saja khaida. Okay, इनके जों किसा online हाबि नायलेना इनके हाबगांगे जों नुखा जगाव नुखा invitation तो notification नंखरमानि publishing 26 नंखरमानि इनके जों candidates activity ओ जगह से नों फॉर्म फिल अप मा खलायनाय candidate activity थाङै login हाबदि login हाबे click here for new registration ओ जगह click खलायदि ओके इनके कम डाउनलोड information bulletin ओ जगह नों डाउनलोड खलायनाय मानो और बाहाय बेहे खलायजानाय ताम ताम खलायजानाय ओ जगह बाहाय फॉर्म फिल अप खलायनाय अबरो रायदा सैजाक दं हैदा ओके इनके हम तो स्टेप बाय स्टेप इनके नों जेफ्रो फॉर्म फिल अप खलायनाय इनके हाय के थाङै तलाव थाङै जों ओके ओ जगह जों नुगै मानखा रां बसक नांनाय हैदा जनरल नङि बागै इनके 1200 बा ओबीसी रन बागै 1000 कैसा एसटी बा एसटी एससी एसटी रन बागै 900 तामसो गोबां सायमियासो गोबां रां इनके आबुनि बिसिङाव जुदि नों गुवाहाटी गलायखा केलकाता गलायखा इनके तो गैखा बसो रां थांनाय पास दांनो या के जिनि गार्जियन डक्टर रांनि करि कुतुक जामं सेसेंगानो फेलंगि फायके हैदां आबुनो गाहाम के परि एग्जाम लाय इनके हायना तंथगै रोना के रां मागा नांनाय ताबुनो वान सुगै फॉर्म फिल अप खैलायदि ए खरसा बरो काइथामसो खलायमानो सियाक दंगानो आगिरो तो काइथाम खरसा बरो काइथाम सब्जेक्ट नो फॉर्म फिल अप खलायमानो हैदा ये एग्जाम एक दिनो तंग लाख हैदा ओके इनके जों तै तामुनुकनाय ओ जगाव थांगांके फुटुरो को पासवर्ड ताम तामुनो नांनाय अब तो आं नेक्स्ट तेकेसे भिडियो रो सनामपुर रो सावनो बाहाय बाहाय के फॉर्म फिल अप खलायना रो नांनो जुदि अब तुइ माखै तुबनाय इनके जों जुदि और फॉर्म फिल अप खलायनाय के क्लिक खलायदि तारपरे क्लिक हियर टू प्रोसीड ओ जगा हाबगांके registration बाहाय के खलायनाय इनके निनि बुमु काहाम के मासिनै बुलुं यावि निनि बाबुनि मुं निनि मानि मुं और गार्जियन निनि बाबुनि मुं date of birth gender nationality identity type tam फायनाय tam राय नों रेशन कार्ड दारनाय ड्राइभिं लाइसेंस दारनाय आधार कार्ड दारनाय इनके आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ आधार कार्ड रखा इनके आधार कार्ड नि नंबर हुई निनि प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस मोबाइल नंबर हमरो मारनाय इनके तारपरे कैसे पासवर्ड बरो नों मारनाय गा पासवर्ड मुइतरो मानारनाय मिनिमाम इनको 8टा अक्षर नांनाय हैदा इनके हायके खाय अमर ग्रुपै सबमिट खलायगा कैसे नों फॉर्म फिल अप मा हाबनाय फॉर्म फिल अप थांनायाव आसके गोबां मा निनि माताम खाय निनि बाबा ताम खाय आब्रो पयटसे मास होयो इनके तारपरे से नों माध्यमिक बसों मानका 12 बसों मानका बीए बसों मान ताम ताम सब्जेक्ट दं आबो हायके खलायसे नों इंग्लिश बायदारनाय हिंदी बायदारनाय बो लैंग्वेज बायदारनाय आहायरो इनके तै बो सब्जेक्ट रनाय बो सेंटर रनाय आय यासके बांगो आव थांनायाव हायदा फॉर्म फिल अप खलायथानि इंगांगे ताक्लाय बाहाय नंनाय जों आबो नेक्स्ट रो भिडियो खलायन हाय मा दं हायदा नरक नाय दं हायदा इंगे आबोंका नरकनि एमए एंट्रेंस बनानि बागै 2024 नि बागै
kaisa information ba norok ni notice nongkhorka hingke norok abo dati 24 January 5 ni sekang paina lagi tang hingangke jora kebono nasing tongya hingke dati lainai dati thangnai hingke abo norok beskang to norok ni 19 January rong chimino norok final exam ngai paina 5th semester rok final exam hingke to 6th semester je fru norok porikha ingya sino entrance mar one haima to norok 6th semester ni result mai sino norok yango admission mangnai hingke abo to lo passing hisi to ke abo lo sauna to norok 5th semester paikyang ke norok exam paikyang ke no entrance pagi pori laidi kaham ke exam laidi je MA pornai ni wansuk tongnai ro bakse MA khlai anganga B.Ed dok khlaidi B.Ed dogo tabuk mana ni belai na ka difficult ngan haima tongo tang ang ke Calcutta ro kwangma college ro badra jakhane khanao ke je MA khlai me B.Ed fan khlai laidi tabo asugui ta tongni tabuni jorawa chakiri manon to belai no tam sanai jotun sai manon haita kai abun bagi judi life success na musung hang ke kisa tongthok chathok kaijak borjagai hik sangi thanani ngangi topcha rangri nangnai nang keno samung tangi chana muchungi hanga kisa kaham ke puri laidi noroni porinani jora tongkho tabu je student abrona ang saw okay tini bagi asenong situn horbongka thuyo tonglai ka jotono annogobo gang thunani muchungi tonga haita tini bagi asenong situn jotono har kaham good night shubhratri